Почитувани мои, кога би кажала Ненад Милосавлjević, не знам колку од вас би се сетиле за кого станува збор. Меѓутоа, ако кажам дека овој човек, Ненад Милосавлjević, во текот на неговата кариера има испеано повеќе песни кои што предпоставувам дека сите ги знаете, а дел од нив сега ќе набројам со македонски превод нормално. Тоа се Дали спиеше, Доприме, Старите труби, Се уште сонувам и така натаму, да не продолжувам, веќе сигурно знаете. Станува збор за Неша од некогаш популарната југословенска група од просторите на бивша Југославија. Токму Неша овој пат ваагол со мене и со него ќе поразговараме за неговите почетоци, ќе разговараме каде е сега и како дојде до тоа тој да ја напише музиката за еден од култните, да речам, филмови, српски филмови, Зона Замфирова. Неша, добре дојде во емисијата Ваагол. Прво да кажам дека ми е чест што сте овде со мене вечерва. Драго ми е, стварно. И болje vas našo, kako se kaže. Ајде, сега одиме за почетоците. Како Неша се проби на музичката сцена во бивша Југославија? Pa dobro, u ono vreme je to bilo malo drugačije nego danas. U principu je isto bilo, samo što su tada postojali muzički urednici koji su određivali u stvari nivo kvaliteta koji postigne neki određeni umetnik. I ti u stvari nisi mogao baš odmah u startu zato što si nekim drugim sredstvima, da li si poznavao nekog ili, nemam pojma, imao novac pa da platiš i tako dalje, nisi tako mogao da dođeš na scenu, jednostavno si morao da vrediš. I tu su postojali muzički urednici koji su neprekidno pratili rad ogromnog broja umetnika. Postojalo je mnogo tih selekcija, recimo postojala je jedna emisija Veče uz radio, nju je vodio Nikola Karaklajić, to je bila emisija Radio Beograda drugog programa, koja je putovala po celoj Jugoslaviji i pronalazila je mlade talente. To je već bilo takozvani prvi, kako da kažem, odabir. Znači, tu se samo primeti da li neko ima tog nekog talenta, da li neko nešto uopšte radi, a da ipak ima nekakvu vrednost. A onda je drugi, da kažem, front bio, to su bili sada oni urednici koji su bili veoma ozbiljno potkovani muzikom, koji su u stvari davali zahteve, pa su tražili da se nauči ovo i ono, pa onda način kako se svira, kako se peva, znači onda dikcija, kako se izgovaraju neke reči. To je važilo za sve, i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. Pustite državi koji beva Jugoslavija. Svuda je važno, tako da je vrlo je važno bilo da recimo ako neko peva na makedonskom, da on to mora da pravilno da izgovara makedonski, znači da ne dolazi do neki. Tako i kod nas u Srbiji se dešava. Znači imali smo praktično neku školu koja nas je terala da usavršimo te osnovne elemente u muzici. I onda kad to savladate, onda ide onaj deo koji se zove kvalitet same te pesme i tek na osnovu toga kada imate dovoljan broj tih pesama, onda vama diskorska kuća daje pravo da vi snimite album. I ona se brinula vama u smislu da je obezbeđivala studio, snimala spotove, davala reklamu u smislu da se pojavljujete vrlo često na televiziji, bili ste onda praktično deo jednog velikog sistema i deo tog nekog programa. To je jedan vrlo dugotrajan proces. Sad, mi smo imali, kako da kažem, naš je prvi uspeh zadesio 78. godine kada smo pobedili na Zaječarskoj gitarijadi. Ta čuvena gitarijada koja i dan danas postoji i koja i dan danas ima isti princip otkrivanja mladih talenata, mladih grupa. Oni se nisu, ono što je dobro bilo za taj festival i dan danas, je što se oni ne ograničavaju samo na Srbiju, nego sad danas se to zove region. I onda vrlo često smo slušali razne bendove iz različitih krajeva i taj festival je upravo obezbeđivao njima taj neki nastup i te neke svoje prve korake. U ono vreme to isto bilo, isti je bio princip i kada pobedite onda vi imate neku, kako da kažem, skraćenicu i onda već dobijete pravo na snimanje albuma, tako da smo mi već 79. godine objavili naš prvi album. Moram da kažem još jednu stvar koju važno je, pošto je i povod ovog razgovora u stvari večerašnji festival, da su u stvari festivali izuzetno važna stvar, jer tu je jedini prostor gde se zapravo prvi put promovišu
ili ne baš možda baš prvi put, ali u svakom slučaju se promoviše stvaralaštvo mladih ljudi, što je jako, jako važno. Tako da u ono vreme su postojali veliki festivali poput BUM festivala i Subotičkog festivala, gde ste takođe morali da napravite nekakav, bar da budete zapažani, ako već ne pobedite, ali bar da budete negde među prvih, ne znam, 5-6, da ostavite pečat. Da ostavite nekakav pečat i onda idete, ne znam, tako se kvalifikujete dalje. Danas je to naravno ne tako sistematski precizno, malo je drugačije, ali u principu je to i ista stvar. Ali svi ti festivali su u stvari praktično odredili sudbinu našu, a i mnogih grupa i umetnika u proteklom periodu. Tak, ono što je interesno, što najdov na internet zava se, дека imate svirano po parkovi i po plažite na Jadranske. Pa dobro, nije to deo karijere, to je deo učenja. Пак е нешто со кое што сте се приближиле до пошироката народна маса, да речем, да ве слушнат повеќе луѓе. Еве и овде во Штип вечерва ќе настапувате, предпоставувам дека ќе биде огромен интересот, бидејќи, како што рековте, 3 години ве нема овде, меѓутоа, како да е, дали пред 3 години дошле сите да ве слушнат и да ве видат, предпоставам дека вечерва ќе има многу поголем број на љубители на вашите песни. Pa da, u stvari kako radite, tako dobijate, u stvari za uzvrat da li vas ljudi žele da slušaju ili ne. Ako radite dobro, naravno da će ljudi, jer ljudi jednostavno vole da slušaju dobru muziku. A ovo, kada sam počinjao, u stvari, to sam počinjao ništa drugačije nego što sada počinju danas klinci. Mislim, potpuno isti je princip. Vi gledate da svirate što više, da zabavljate svoje prijatelje, okolinu gde god se nalazite. Tako sam i ja počinjao isto tako. Te plaže i te žurke, to je bio deo moje mladosti, kao što je to danas isto deo nečije mladosti, jel? Tako da u suštini to je deo učenja koji je vrlo neophodan. Но од друга страна, последните години, или по распаѓањето на Југославија, се појавуваат многу музички имиња кои што не поминали преку она сито и решето низ кое вие имате поминато да ги исполните сите тие ригорозни барања кои што ги имало своевремено дискографските куќи. Pa, u tome i jeste problem, zato što je cela estetika nekako je upravo zbog tog nekontrolisanog pojavljivanja, odnosno nepravednog pojavljivanja, kako da kažem, odnosno pojavljivanja onih koji baš i ne bi trebalo da se pojave, a ima ih dosta, jer sada važe drugačija pravila. Po drugačijim principom vi dolazite do televizije i do medija, mnogo drugačije nego što je to bilo nekad. Danas ne postoji ta kontrola ili to učenje, kako bih rekao, koje je neophodno, jer kad ste mlad čovjek, jako je važno da postoji neko ko će da vas usmeri, da vam smiri taj malo duh, jer naravno da svi, kada si klinac, naravno da ti misliš da si najbolji na svetu. I polni sojelan, da, ja znam da pejam i odam, snimam spotovi, imam pari više, na primjer, ili roditeliti imaju više pari, davati, snimati spotovi, snimati pesnji vo studija, posebnih, ima golem broj na studija. Tačno, ali šta je stvarno, to je sasvim jedno drugo pitanje. To stvarno, u stvari su određivali ti ljudi sa mnogo iskustva, ti koji imaju puno godina i oni su vam zapravo skraćivali taj put ili lišavali vas zablude, kako bih rekao, ajde, tako, jes da vam nije bilo prijatno, pošteno. Tako na neki način da ne letate mnogo visoko, malo. Da, baš tako, da ne letiš visoko, eto, baš tako, kako se rekao. Tako da, u stvari, to je i rezultovalo na neki način da se pojavljuje takva priča. Međutim, vidiš, kvalitet uvijek nađe neki put. Setimo se pokojnog Tošeta Proeskog, on kad se pojavio, iako je bio jako mlad, i ja se sećam prvi put kad sam ga slušao, ja sam rekao, evo jednog velikog. Znaš, bez obzira što je on u nekom trenutku, u tom samom početku, uglavnom pevao pesme koje nisu bile na nivou njegovih sposobnosti, kako da kažem. Pa tek i dugo, ja se sećam u nekim privatnim razgovorima, ja sam dugo raspravljao ljudi, jer ljudi nekako ne umeju da naprave tu razliku šta je dobra interpretacija, jer oni vrlo često to vezuju za tekst i muziku. Pa ako je neki tekst dobar, oni kažu ne dobar tekst, nego dobar je pevač. Znaš, na osnovu na tekstu. Na osnovu toga. A ne na glasa. A vi kako ekspertni ili go procenivate spored glasot koji što go posjeduješ. Da, i tek kad je on otpevao one makedonske pesme, onda je tog trenutka
sve neverne tome su odale priznanje toj njegovoj veličini. I bilo je dobro što je bio tako mlada, a tako već, kako bi rekao, tako veliki. To je užasno važno, mislim, ko zna šta bi se desilo da je ostao živ i gde bi taj čovjek dogovorio. Ja sam čak procenjivao da bi on bio jedan od retkih koji je sa ovih područja koji bi zabeležio tu neku, da kažem, svetsku karijeru. Znači da nadmaši ove okvire u kojima mi svi funkcionišemo. Mislim, zato uzimam njega kao primjer, zato što je to bio baš evidentan primjer kako se neke stvari jednostavno kad nešto vredi, da tu prosto to ispliva samo od sebe i tako dalje. Tako se to dešavalo i sa ostalim ljudima, manje više naravno, ali otprilike to je bio princip. Uvijek na kraju kvalitet pobedi. Vama je najbolji parametar kada vidite da li je nešto vredno, da li vi pamtite tu pesmu koja vam se tog trenutka sviđala, recimo za godinu dana. Da vas pitam šta je prošle godine bio hit, svi bismo se kao razmislili šta je u stvari bilo. Jer nije dovoljno bila dobra da bi ostala toliko dugo vremena. A da bi ostala dugo vremena jedna pesma ili jedan izvođač zapamćen, on stvarno mora da vredi. Jer jedino kvalitet je taj koji ti obezbedi dug životno vreme. A to дека вие сте неквалитетен, него повеќе од квалитетен музичар и пејач доказ дека тоа што сите ваши песни, значи јас не можам да се сетам на некоја ваша песна која што не останала во сеќавање кај сите што ги имаат слушано. И кога спомнавте веќе во врска со кариерата на Тоше Проевски, која би можел да има, и вие имате таа кариера, значи вие имате настапи не само во рамките на државите од бивша Југославија, него и надвор, во Европа, во Америка. Jeste. Ali, kako da kažem, to je, upravo to govori u prilog zašto je važno držati se te linije načina kako dolazite do nečega, jer kad vam ostane nešto iza vas, to znači da ste jako, jako dobro radili. I sama činjenica da postojimo 40 godina je u stvari i da neprekidno radimo 40, jer ova godina grupa Galija slavi 40 godina postojanja. Šta će ti veći dokaz kad si preživao celo to vreme i dan danas i dalje počinješ da radiš to. Tako da smatram da je jako važno se držati tog kvaliteta i držati, mislim, kada su umetnici istog nekakvog ranga, uvijek oni su sposobni da prepoznaju veliki kvalitet. Tako da, recimo, i u ono vreme svi ti urednici koji su bili, oni su bili nekad veliki, veliki umetnici. Imaju ozbiljne rezultate za to. Tako da, u suštini, svako od nas kad dođe u ovim godinama u kojima sam ja, na primer, naše mesto maltene više nije baš za binu, jer i ne možemo baš tako lako da podnosimo te napore, ali naše mesto je iza. Mi smo sad oni koji trebamo da pomažemo tim mladim ljudima i da im dajemo te smernice, ono što su nekad radili stari nama. Так, предлагам сега да слушнеме нешто од вас, од вашиот настап во Штип, во Дом на младината, Туторс фестивалот, а потоа ќе продолжиме, ќе поразговараме да видиме дали Неша има соработувано со помлади музичари, да им помогне и да ги упати што и како понатаму во нивната кариера. Рековме ќе продолжиме со разговорот со тоа дали и вие веќе ја преземавте таа улога да научите некого како понатаму да се движи неговата кариера, како да ги исполнува и реализира песните кои што ќе настапува. Па овако баш и не може човек да неки предлог. Знате како то иде? Дали некој од младите музичари побарал помош од вас? Наравно. Има јако велики број тих младих музичара со којima ми доста често радимо. I mi se tu pojavljamo u funkciji producenata. Znači, mi smo ljudi koji, kad nam donesu ceo album, onda mi vršimo te neke intervencije u samoj toj nekoj muzici. Znači, šta je to što treba promeniti, šta je to što treba istaći, na koji način to nešto uraditi, onda objasniti u interpretaciji kako se dolazi do interpretacije. Zato što je
jedno je samo naređati tačno tonove, kako da kažem, i svako će reći on zna da peva, ali to je samo alat, to nije interpretacija. Suština je u tome kako donesete pesmu, u stvari šta vi to u glavi morate da uradite da biste došli do tog iskaza. To je kao u glumi kada donosite neki lik. Tako i u muzici, kada pevate, vi morate da imate nekakav lik, znači mora ta neka emocija o čemu govori pesma da bude na prvom mestu, da i onaj ko se ne razume u muziku jednostavno po intuiciji, po osjećaju, osetio tu poruku koju vi njemu šaljete. To je jedna priča koja je jako teško objašnjavati ovako, ali kada krenete da radite i kada objašnjavate zašto se neke stvari moraju otpevati ovako, a zašto neke ovako, onda mora da imate vrlo jasne argumente. Na primer, ako govorite nešto, pođete iz običnog života, ako govorite nešto jako nežno i obraćate se predstavnici lepšeg pola, sigurno nećete da to njoj govorite tako što se vi derete, pa onda ispada kao da ona sedi tamo, a vi sedite ovde. Tako. Dakle, morate da govorite tako kao kako mladi ljudi koji su zaljubljeni govore? Pa jedan drugom maltene u lice, ovako, jako su blizu i jako tiho, jel tako? To su te tajne stvari koje se lepo rafinirano izgovaraju i kad se izjavljuje ljubav, jel? To ne možete da se derete kad izjavljate ljubav, jel tako? Znači, to mora da bude jedna, tako i u muzici, znači, kad to izgovarate, onda to tako mora da se otpeva i tako da se izgovori, da bukvalno kao da to radite za stolom sa svojom najdržom osobom, jel? I onda vam ljudi odmah poveruju. Onda vi se osetite kao čovjek koji posmatra dvoje ljudi koji uživaju u svom zajedništvu, kako bih rekao. Tako da, to je jedan... Na neki način da se prepozna pa mora da poverujete da se oni zaista vole, mislim, znaš, da to nisu prazne reči koje... Koliko radi reda da se reda radi, nego da to stvarno, ti zaista poveruješ da on nju stvarno voli, čoveče. Znaš, mislim, o čemu govorim. Tako da, to je ta interpretacija, ta tajna o kojoj se to postoji, čitava tehnologija kako se to radi i kako se to postiže ta vrsta emocije. To je naš zadatak, nas producenata i onih koji smo toliko godina na sceni, jer to je ono što će ih sutra tim mladim ljudima biti glavni alat zbog čega će oni biti na našem mestu. Jer naravno, na mladima sve to ostane. Tako, u svakom slučaju. Da isprati poraka na nekoj način. Jer tako se pamti vreme u kome se ti živeo. Jer ti moraš da obeležiš vreme u kojoj, ne smiješ da obeležavaš neko virtualno vreme, znaš, kao nešto kako ti zamišljaš kako je vreme, nego mora da bude stvarno priča iz života. Ono što nas svaki dan dodiruje, ono što svaki dan doživljavamo, ono što svaki dan gledamo na televizijama, ono što svaki dan gledaš kod komšije i tako dalje. To su teme. Realni od život. To su teme za umetnike. Predlagam da slušnemo още една ваша numera, a potom ќе разговараме за ono što vi во текот на вашата кариера го имате создадено конкретно. И инспирацијата за сето тоа. Одиме со уште еден настап од Неша. Имате вие голем број, сега не знам јас точно, вие знаете подобро, голем број на песни, голем број на албуми, голем број на текстови, напишано, предпоставам и за други пејачи, но јас сега пред одреден период дознав дека вие имате пишувани песни за Зона Замфирова. А тој цел филм сам ја радил. Да, за филмот. Како дојде до тоа да такму вие пишувате за... Бидејќи овде се во тој филм конкретно се опишува тој некој живот во почетокот на крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, животот на луѓето тогаш со карактеристичните оние традиционални моменти кои што тогаш постоеле. Pa, u principu to je nešto što je stvar naše tradicije. Jug celog regiona je nekako, čini mi se, uvek
ponovit, citirat ću jednog pisca koji kaže da je velika tragedija što je ceo jug našeg regiona, kako da kažem, to važi i za Makedoniju, važi i za Srbiju, je sveden na nivo vica. A najveća suština ljudskih vrednosti upravo najviše leži na jugu. Znači, odatle postoje najbolji ljudi, nekako... Su sve ta svoja toplina koja nosi do dušeta, da i karakterite što vi imate. Baš tako. I upravo taj film govori upravo o tome, na jedan vrlo lep način i gde se sva ta toplina u stvari iskazuje. Ljudi su vrlo lako to prepoznali. Sama činjenica da je taj film gledalo, kupilo je kartu oko 1.200.000 ljudi. Govori o tome šta smo mi zapravo postigli tim filmom. Ne moramo mi nikak... Pa i koliko pati je gledan na YouTube? Pa to ti kažem, jako puno je gledan taj film, ali to je samo razlog zato što su jednostavno ljudi prepoznali sebe, svoju iskonsku vrednost. Ne mora niko da nam govori da li smo glupi, pametni i da li smo robovi, nismo robovi, ovaj je bolji. Znaš, sve te gluposti i tako dalje su odjednom nestale, odjednom smo postali mi ono što smo od uvijek i bili, jel? I jedino ljudske vrednosti su te koje u stvari klasifikuju ljude. U tome i jeste što su u stvari. Onog trenutka kad postanemo pametni i shvatimo da jedno ljudske vrednosti klasifikuju ljude, da ni jedne druge vrednosti i razlike ne postoje u stvari. One možda postoje ovako čisto kao informacija, ali suštinski ljudi se samo dele na dobre i loše i drugih podela stvarno nema. Mislim, kad to razumete, onda ćete svet mnogo drugačije razumeti i onda ćete verovatno biti i sam bolji čovjek. Ono na koje vi se koncentrirate v toj film je dobro to, emociите, ljubovta ili pomoći zone zampirove. Pa da, ali tu nije samo to u pitanju. Tu je jeste priča o ljubavi, ali glavna tema je sukob između stvarnosti, znači sredine u kojoj se živi, gde ljubav pobeđuje te stereotipe života koji su nam nametnuli. I odredinite granici. Da, bome. Jer u ono vreme baš ima jedan deo koji govori u filmu kad kaže sirotinsko si je da trupa, a čorbadžisko si da gledi. Dakle, ti nisi mogao da se oženiš sa devojkom koja nije pripadala istom staležu, nego se to provodadžisalo, je li tako? Znači, ugovaralo se sve. Tako da jedino sirotinja imala pravo na ljubav, jer jedino je to i ostajalo. A svi oni koji su bili bogati, oni nisu imali pravo na ljubav, nego su... kupovali. Pa da, i sad najveći konflikt i najveće tragedije, počev od Romea i Julija, Šekspira, su se upravo dešavale na toj relaciji kada se dvoje vole, a i stalež im ne dozvoljava da se vole u stvari. Сега се сетив на една реплика од Зоне Замфирова, кога вика не сме си прилика, значи не сме идем... Pa upravo to, da. Tako da taj film upravo o tome govori i tu ljubav pobeđuje u stvari. Znaš, zahvaljujući mudrosti Hadži Zamfira i tako dalje, koji je jednostavno ipak napravio razliku i tako dalje. Malo je film bajkovit, jer u stvarnosti to nekako i ne funkcioniše tako, jel? Ali niko nam ne da, kako da kažem, svako ima pravo da se nada. I mislim da je nada u stvari najveća tajna života u stvari. Samo onaj koji izgubio nadu, on prestane da živi, jel? Tako da u tom smislu možda treba tražiti te neke uzorke za sreću, kako bih rekao. Каква е вашата надеж? Кои се вашите мерила за среќа? Што е она што може во иднина да се очекува од вас? Каде е понатаму одовде од Штиб? Многу прашања се поврзани. Ама едно по едно. Едно по едно. Значи, рековте надежд. Да. Што е она на што се базира вашата надеж? Што е она што ве води вас во животот, освен или да создавате музика за пошироки народна Ja mislim da je najveća sreća u stvari da se čovjek bavi poslom koji voli.
mislim da najveći broj ljudi živi od posla koji ne voli, odnosno mora da radi da bi preživao, jel? Ali izboriti se za posao koji voliš, to je vrlo velika mudrost i velika snaga. I mislim da je tu ključ cele sreće. Svi ljudi koji žive od posla koji voli, oni su nekako vitalni, zadovoljni i tako dalje. Svi oni koji to ne, kako te, vidi im se umor na lici i tako dalje, sve ono negativno i tako dalje. Sad, u mladosti se zapravo gradi starost. Kako? Pa tako što se izboriš za svoju ljubav. Za sebe si. Moraš da radiš na sebi. Znači, moraš puno da gradiš sebe. Ne možeš pustiti da to samo od sebe, da jeste, to nikad neće desiti. Ili neko drug da ga vodi tvoj život. Nema šanse, veruj mi, to nikad se nije desilo. Ne znam šta da uradiš, da mu daš koliko god hoćeš novca, on će i dalje biti nezadovoljan. Zašto? Pa ne radi ono što voli, nego samo uživa u životu. A ne možeš samo, najveća radost u životu jeste kad nešto stvaraš u stvari. Da li praviš papuče, da li, nemam pojma, ali stvaraš, koristan si. Osjećaj korisnosti da si neko je u suštini osnovna građa za sreću u stvari. Tako da u stvari tako mora da se razmišlja. Tako da je to u stvari možda odgovor na tvoje pitanje. A следното питanje беше što novo može da očekujemo od vas? Podgotuvate li nešto? Radimo uveliko, ušli smo već u studio i radimo novi album, tako da ova godina bi trebala da bude, pošto je 40 godina Galija, mi planiramo da objavimo CD, samo što nećemo odjednom da objavimo ceo, nego ćemo objavljivati 2 po 2 pesme i to će trajati čitave ove godine i dobar deo sledeće godine. Tako da na kraju, kada objavimo tih, 10, onda će se napraviti kao neka kompilacija koja će u stvari biti zapravo novi. Znači, svi ćemo gledati kako nastaje zapravo novi album u stvari. I to smo se odlučili zato što je u stvari upravo velika cifra, 40 godina je, kako da kažem, veliko slavlje. I onda mislili smo da bi bilo nešto posebno, a ovo je posebno bilo jako poželjno u ovom trenutku. A секој ќе биде во вашиот стил до сегашен што го имавте или ќе има некои промени? Има промена. Има и стилских промена, у основи jeste to naš stil, ali ima promjena u smislu da smo se dosta vraćali, po mnogim parametrima smo se vraćali unazad, jer moja osnovna deviza za budućnost je u stvari da ti ne možeš koračati u budućnost ukoliko se s vremena na vremena okreneš u prošlost. Svaka budućnost zavisi od prošlosti. I vrlo je važno to imati non stop na umu, tako da ovaj album je u suštini jedno veliko vraćanje u nekih 40-50 godina unazad sa naravno novim, da kažem, tehnološkim načinom razmišljanja, jer nam tehnologija dozvoljava tu mogućnost da bude drugačije u odnosu na ono vreme. Например, што ќе имате техноелементи во... Не. Тоа не, затоа што тоа не. Техноелементи не. Ја ту... Што воопшто не соодветствува со вашиот стил на музика. Например, узел сам, например, едну песму, од jednog pesnika Milorada Mitrovića koji je živo između 2 svetska rata i cela ta pesma je napravljena kao klasična muzika, kao klasično delo. S tim što to svira cela filharmonija i plus ovi moderni instrumenti. Tako da tu spajaš u stvari, na taj način zvukovima ti spajaš, ne stili, to što si ti rekla, to je vrsta muzike. Na to ne menjamo, naravno, jer ja i ne znam da sviram tehno, to je meni strano, je li tako? Može bi neko DJ, Ne, prosto ja to ne bavim se tim. Niko ne bi možel da ve prepoznaje. Ne bi ni umeo, da budem iskren. Naravno, ne omalovažavam tu vrstu stvaralaštva, nego prosto ja nisam u tim vodama. Така. Рековте до крајот и во наредната година ќе ги пласирате 2 по 2 песни, што значи дека до крајот на наредната година ќе бидат сите da to bude do kraja godine, ako je to moguće, mada živimo u takvim vremenima da baš i ne možete ispoštovati sve, ne zavisi sve od vas, da biste ispoštovali taj princip. Pa onda zato sam i rekao da ako i ne stignemo sve da uradimo do kraja godine, spreče nas neki, da kažem, problemi, nastavit ćemo pa ćemo završiti kad se završi. Тоа им е поентата. Кога ќе го завршите, ве очекуваме повторно во Штип. Наравно. Да го промовирате. Па ја волимо да оде су добри људи, така да
uvijek je lako dolaziti tamo da ima dobrih ljudi. И благо повторно. Pa naravno. Благодарам многу. Почитувани мои, ова беше Неша, фронтменот на познатата бивша југословенска група Галија. Знам сега дефинитивно дека сите сте слушнале и за Неша и за Галија. Сега слушнавте дел од она што во текот на неговиот живот се случувало, а пред да ја одивам емисијата, пред крајот на секој разговор со моите соговорници правиме селфи. Ok. Може?